Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka level up Shillong Sports and Entertainment kan pelong ya kijingla ka futsal. Platip kum ka All Stars Meghalaya Futsal 5 versus 5 knockout tournament na do ka penyoterik mentau benai Hamadan Futsal kaba Jawaharlal Nehru Sports Complex Pulo bat kani ke lempung kandai tanang mta kirang ilakai ki bakat prasnam Shenang bat ki belada ban ai ke injektika jada covid kat kendai. Keyboard penyat kini ke lempung kila kemilenti hadu shispa atau pratali ki kenhun ki bawan yang sementa na keleng ke jela bat sabaru kumjo tekum ta kala ailan hadu at potrik ki kenhun makin wan ai kerteng kini ke senjuk kala pen kreru ka kusnam hakaba kala adu kini ke lempung kanyo silak tingka bat kebon baal kanyo senpo hajar tingka kendan ru ki kusnam shimet na kamenta kinang ilakai ka opening match kan haka arpunyo trek ka por la Sdang po futsal ground ni, and then ang kick off bede kan Sdang ha ka arpu kandai trek private gym instead kan Sdang ka kick off ilaban wan nang outside Meghalaya ro kala man ji shaki bun ki under 18 di bakwa tang ba nimla ban accept iki nama government protocol kam sha ma ini ti takadaw nari te long ka team te kala bun kan since bang Sdang yang ka promo yu jungi lu ka advertise yu ila don kum ba shispa tam ki on calls bat ni kan ki list bang dan bat ki te menta at present bat ni dan kum 25 teams ki la dan bat ni so nang ni ka arpotre bat ni sala ban final bat kan total teams number ki kini ka futsal ru menta Im focus tangi ki men's yo, im focus yakini ki women's futsal ru in the coming year. Ki grassroots level also, and plus ki kids ki kanungurat dungi met Sdang yakini ka futsal tournament from next year onwards. Kita ki points mo plus rungi ko apun ka healthy lifestyle yakini ki youngsters hanya posti jungi ba ka platform kani ka futsal ka sport belong pair mo naka football plus kini ki game ki laws of the games also ki pair naka normal football ya ka haka futsal football tingi ko apan ai ka platform ki kana ba kini yo lat mani yo lakai kini ka game ke baga ka 5v5 it's a very skillful game baki most of the players ba represent ha ki top national level also ki recommend be ya ki youth makin lakai kini small sided games ba can learn quick in your ki skills ba kam kloy kan laban ka decision making joki kam start ka thinking joki kam long sharp ha te kita kadang ni kau implement yang kini ke sports ni, we want to bring it in here in support Meghalaya jungi bagi ni ke platform tahi. Sakawiru ba antala dat ni kani ka final jungi, kani ka final jong kani ka tournament. Ya how benar jong match kung tani expect bangin dan ni ka Super League. So you top 16 team in ra siya ka Super League, and plus ni introduce lang mat ki veteran team ki ban dan ha to ka league jongi. And plus yaki girls team ro kiban salong lang ato ka jo ka tournament kan tingin saya ya ka Super League lang kan bat ka veteran bangindan lang, and then ki girls team ro pat kini ki top 16 ro kin ban kani ngila plan na kum shwa ka lockdown kan nadum step plus kandan ka night match ro kalang under floodlights ro kandan under floodlights kandan ka tournament jo kanang bangila kan pendap yaki tournaments na dangi buon ka team ro ngila ban target ya ka sngi ka port yang baro kan nilawan yung tournament kasi yung pigla doon mentala kanus na ni mentatang sistem okay sila plan yung pigla ya lalang 2 years almost 3 years kumta ba she's part of Pratli teams te nilapan ya ka registration ni pen ko ka kalay tare tentang mangila extend yang siya ka at ho tare te ni expect bon team makin one man join lang mat ka futsal jini especially ki youth tama nimla ban shim ki under 18 na pa kampat siya ka protocol ma kumbaga you kila mention yung iba only vaccinated players to be allowed to play, so ki players ki bawan ka jongi fully vaccinated 2 dose, and nila attach lang baru ka ki prove jongi ba kila vaccinate. So kano ka prize money zone? So ka prize money jong kani kalong shilak shi ka champion, and the runners up is 50,000, and followed by kini ki best goalkeeper, ki best player, top scorer, kung tater. Yeah. Kani lang po pulo untuk futsal ground to hataf
Kabai registration kalong lai hajar san spa shitin. Kumba kibala adap confirm kidang kumba arpusan teli Tegi badang wanra ada ki form jengki kiba namar ki bun ki player kiba nabar napo sora napo joai ki simport takadaw ni extend ya kadiet jongi sya ki arpotrik nang manginyo man Shen ki kwat kisla jongki kan manginyo Adu kanu tali ki tim spot ki murban pedang. She spa arpopratli da ni target jongi kadi spa arpopratli tingin pek bada arpotrik bada ngiyo kan no tali ki teams kan kiba ni ayubat ni besabit bat ni at least ni push deh buat ka bang ki bon ki player si amba balik ko banyak kaya kan ka all stars futsal ki bon baki kami ka vaccination so they maki calling mo ngi convince ki ru ban yo ka vaccination just to get to play this game so like kalong Europe mo ya ka sarkar jung Europe ya ben target iko to ka 100% before the match pan kot ke December so fully ngira ban convince we have 5 more days mungkin kan ikut ke registration di hopefully ngilawan yo more teams bagi yo ka vaccination jong kiru di katahi ki mat ka jing ka yo mo bang ngilawan Ini tournament ki ba kapas kam siya ni. 18 years apa Adu terus na. kan baki 1 40 30 50 no skill game